Leadership. Mangithi ingxaki esinayo igeneration yethu ayikuyanga kwalento yepolitiki ayinendaba nokwenzakalana. Ingxaki yethu yokuqala esinayo leyo. Eyesibili, abafundi bajabulela nje uma bebone hype abakhathalelanga ukuthi izinkokheli leziya eziphetheyo apha uma zihleli phansi zixoxana zijabulela ukucula nje. So besingathi uma kungavulwa into ezawufana nento yokuthi kube ne dialogues maybe between leadership zonke ze organizations, abafundi bezwe ukuthi izinkokheli ezahlukeneyo yini lena ezibonayo ukuthi zingaziyenza okanye ezizithembisa ukuthi zingazenza uma zikhokheleyo. Ngoba sinenkinga yabantu abavotelwayo students but bafike ezimeetingini ahlala emeetingini avala umlomo adla ukudla abuyela ulala emashidini amhlophe abuyeze lapho kugcitshwa khona einkokheli but represent abafundi kodwa ngazisi izinto kumele azise kubani. So iyona inkinga esinayo. Uma abafundi bengakwazi ukuthi balandela abaholi babo ukuthi lo yamuntu ngoba kuthiwa masimvotele nje uzawusincedisa na. Kwi-mass meeting makuhleliwe nabafundi uyakwazi na ukuthi axoxe kwi-mass meeting lo yamuntu okanye ufika ahlala abukele nje kuphela i-mass meeting kodwa nethi uzawuyomela abafundi abawu 7,000. No, I get it. No, I understand that, man.